दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट लोंग लिंक के दोदुन अमुनी तुम्फान नॉन अन bang krip ho phalno arrest tang fresh no na kimi bang thomphan arrest lo la sile su video lo na litu manang than po kunat na muni tumhan arrest engke la dak maximum tumke doctor ang se na litu ma tha munit pathi phan doctor ke man kali doctor ke munit phan ke safe pan pareng phan si doctor ke man bar la dak maximum tumke doctor ang se engke MBBS degree do la sona doctor tumang se engke doctor bang kon lo dak involvement do la tum a mastermind komalo la pen hala sodim lal kila mate red fort adung la dak tong tum ke pang bobby a planning duma mate ka prek along dim long sila tum ke pang bobby a plan lo ke do ke actually ke plan ke ka prek dim long si pang bobby a plan do but hala dak pang bob der ku people lo inke ku people lo doctor tum da dak involvement do ko ke inke la ke si white terror module puta babu doctor tum da do pik la dak la white terror module mane gupilo la tarang than po inke non an bangkwan lo ki thitang la tarang than po la so ghotna man tulo doke la so beta ke nali tum chini lol dine video salam be tarang than lo lage 10th of November ani patumi digani si do a ghotna kona lo bote red fort lal kila putu lal kila adung atheng no hala da kha gate number 1 metro station adung si la so a bombing bob hala da I-20 agari long si ki ching bob inke I-20 amuni ahempu hai la registration number do ahempu panta RSL inge non an 15 people have been arrested so far inge hala dak hala so bomb blast long bang ko long thi dun tang non an pulote ke chenge ajon vet gi thi hai inge non a feedback ke thi bom ne phrang nang than lo hospital long ki solang bom jan du serious tum du inge treatment soli bom inge non ne la video salam era phita ma puthe ka ko mani thi thulo tai mene dila si non an 12 people Bankrehinian Thierlo inge 24 people are undergoing treatment halatum hospital lo they are being treated at the hospital inge pini honorable prime minister of India Sri Narendra Modi ji ta hala dak dampela ki su matela areng sudun tum matela injured atum latum pan hospital long lang phan dam dak photo thelong jinang litu lasila so a ghotna long doctors tum involvement ong pick a doctor semen ku bipilo tan than po la pen laso a bomb hala so dim long Delhi la red fort dung mate lal kila dung wek tong la tum ke pang bobby a planning a phrang pen na duma pre plan ma mate kapre reason pel hodak pang bob ke inge jong sila tum hala dak pang bobby de person ta long a prek kuna da dim long la tum pang bobby bu plan do ke pulute lang hoy non ni information ke long mate ke chini pon ar lo la mela hai de a dhok ne penang ritar li pen chini lo la tum hedi non la son news tak lang lo hai lahai tum hedi lahai terrorist organization tum actually ke la sudim long le pang bobby a plan kali la tum ke pang bob begi puge Ayodhya long tha UP Uttar Pradesh Ayodhya Ram Mandir ani tumar jilong bodi Ram Mandir Ayodhya long munit ong pik la so joini sila tum bang ke main target ke public gathering hospital mate lason mondir lason ong si ke pang bobby mate tourist place munit ke ong pik adim hai etong si pang room uti mate dam u adim du mati la sonong sila tumbang ke main a target mate planning ke do thola tum network ang ton all India long si network do denge latum hala dak pang bob der ke lage si by chance son hai mane lage planning kori repin si pang bob der tho athema hala so bomb ching bob ke 10th of November ni 10th of November arni a prank arni si prank 2900 kgs inflammatory la explosive materials long mane bomb pang bob lahai hormu hai lason AK-47 में jenglo pistol pen jenglok lahai timer hadi timer la pen lason electrical circuits lason battery lahai ta kelong do lahai ke bomb pang bob hormu angsi inge hele lahai ta kelong do inge professor lahai hempenta bomb kelong do pick inge 9th of November ni Gujarat ATS anti terrorism squad tum hai hala da Gujarat armed forces tum hala tum arrest lo penangan terrorist tum phan doctor ta involvement do hala da arrest lo so fit chini lo je along la tum network do India long along cities long major cities long tum bomb pang bobby la so planning do la so a clue mate la so lam chini da lo so fit nationwide crackdown do lo mane raid pen cheng long la son investigation ne kunnan na chila tum network do ma son kiri phan along dam amara fit la tum bangta Faridabad dhok tume Faridabad long pansi ke nap de Faridabad nam do Haryana long pansi ke nap inge
latum chini lo je latum nang rifan mang bom lo police tu mang bom lo tu mana arrest pen pumat sila tu mange la hai bom som ku pima do gari long thap pen masila pu Delhi na tu si bang ingke la so gari ar loga je thap mate la so gari pang bob la Hyundai i20 gari along si ching bob mati ingke la so gari ke vek a driver mata doctor Umar Muhammad Navi pu I repeat Dr. Umar Muhammad Navi la so doctor si la so agari i20 la Hyundai i20 gari ta haladak kutub minar theng no ke pon ta so minute ban ingke la so minute ban si la so bom ta ke pang bob tha ingke la kai si suicide attack ta kali a doctor thilo lo mamte thi thelak alang mangi timer set lo amase la so dim bang lo prek nam juing ke la so gari घंटा थोंबाक दो थोदाक pasang that means atum lahai fitting pin ne lahai ta por nang nang mati la son si claim lo inke ke card actually la tum hai mane ni tum nang nang nep check pu masi la tum mangai hala da Haryana Faridabad men ke card son si ke dam hal dang le pang bobek ji pugali inke la tuma planning bang ke ni pamang than lo Ayodhya long tho Ram Mandir do mati hal dak pang bobi ku people hal dak si planning pulo te hal dak Munit ong pik every day Ayodhya Ram Mandir long ke 1,50,000 bak devotees dam mane lar nam chardom phan ramar nam phan chardom phan munit tum ke dam bak ong pik crowd pik la sodim ke inke hala dak sila tum target ho inke hala dak Ram Mandir long Uttar Pradesh long pang bobi phan hala dak ta inut hala tuma leader mate hala tuma member do ni nang thalo di la tum network do pik all India long along prek state long thala tuma munit tum do la tum terrorist organization mati ingke lata doctor Serin Sahid pu labangke UP long sidodo hala dak pensi hala so Ayodhya long pang bobi latum planning do tho ingke la amithang mata doctor ingke latum university long lo than mate la medical college and university long lo than doctor to mangse dei highly educated to mangse ingke kumar mata doctor phal non an arrest tang mate involvement do putel lang non an bank truck doctor involvement do mate doctor tum sigi pang boba planning kuri la so alam chini lo manon yes so far bank thok doctor phanu arrest tang ku pipila men pulote Dr. Mujammil Ahmed tai nutlo sorang thak ku kapre ke doctor hala bangke Dr. Adil sorang thak Dr. Umar Ahmed latalo Navi latalo inkela sorang thak Dr. Serin Sahid pamang than la lady de lage also la bangke UP long si kelang lang latum aving do inkela lady doctor la Dr. Serin Sahid la bangke lady wing मतलब ladies wing pen है also a group pen a head lo था labang के अपन के पेक bang के लगे यूपी लोग से दो हालात डाक पंसी लफन bang के एरेस सोनक था करो डॉक्टर मुहियुद्दीन सरीद लगे चाइना पेन MBBS डिग्री दो तांग डॉक्टर दे इनके लसनक था रिनुट bang के लगे डॉक्टर परवेज अंसरी माने ला अंग तनुमता डॉक्टर तुमंग से ना तुमा थानोन डॉक्टर आन लोगे थेगला आन चार्ली पेन को सोन सी ला सोन के क्लेम दल तुम aro latum ame thang mat si doctor la kunat lo tum doctor claim bom bolte bank fee tum ke isi medical college and university Al Falah University pulong sila tum medical college and university hadak sila tum lo than MBBS student hai tum si hai doctor tum lo ke than ali tum thana pan highly educated tum si terrorist mate terrorist organization long link do la tum si operate bom all India long kai kela tum si plan kuri bom ke pang bobi phan munit ke pat thi phan la tum si planning kuri ang li tum than doctor set pan ki char li do ja do ame thang ku pila avela tum long di respect do salary da pan ke the salary di inke identity ga chi thang pa doctor but respect do ping mati inke la so India long do pen India ka namak kha ke dak ancho pol dak tangka la dak Indian government tangka sangka ta en pen ako India amuni tumfan mate Indians tumfan si ke pat thiji fan mate Indian government man si pa borbaji fan si la tum ke claim pote ko allo gaddar la pena khai no amuni tum dolang manang tum thana inke bank fee bank la Al Falah University long si loge than MBBS la high student tumfan kupilo than po kupilo ne ke than ali tum thana la tum hanta terrorist ko son si manang ji ma la hai bomb ba blast la hai lam nok tong than ni upini chini ne inke la so Al Falah University ko na la do polte lage Faridabad long do Haryana long okay inke lage UGC recognized Grand pinilo hai University of Grand Commission ahin pen recognized university lagi isi trust pen hai 2014 ninkan si under Haryana Private University Amendment Act 2014 also Act pen salam Haryana long Faridabad long sido inke bank fee tum ke la dak si lo than inke aprek tum banke along aprek
क्लिनिक है हॉस्पिटल लहाई लोंग सिला तुम किसो लहाई लांग लहाई डॉक्टर तुम के बैंग थ्रक तुम के डॉक्टर तुम से माथान तुम मास्टर प्लान के लहाई तुम ला तुम सी लोगे थेक पामेमे मुनि तुम सी टेररिस्ट मते ला तुम सी इंडिया सिटीज लोंग अलोंग बॉम्ब पंग बॉबी लसन अलिंग दो मते ला तुम जैस ई मोहम्मद पु पाकिस्तान लोंग टेररिस्ट लीडर हाला फांसिला तुम काम क्लेम ते ला तुम डॉक्टर से ले गुबी पलो टेररिस्ट फान काम क्लेम के मते डॉक्टर तुमने टेररिस्ट मान उनमा पलो ते लांगोय आ रीजन मेन के ला तुम टांका फान इन्हीं के ला तुम डॉक्टर के सैलरी पान के थेदी पान टांका के ओ मते सैलरी के ओंता मेन के टांका फान पुसी निंजे दाम है इनके फॉरेन फंडिंग ता दो तुम फॉरेन बेन टांका लाई बांग ओथा इनके ला तुम पाकिस्तान सॉर तुम बेन मते पाकिस्तान मुनि तुम नंबर तो हलदाक बेन ला तुम चिंकी बॉयती दैट मींस कुपी लो इनके ला तुम हेम ला रेड दाम लो मते पुलिस तुम रेड दाम लो जदाम री दाम लो इनके ला डॉक्टर हेम पेन ला आलसो इवन ला आलसो डॉक्टर ला सेरिट पु है डॉक्टर सेरिट लसो हेम पेंटा AK-47 लोंग नाली तुम थान टेररिस्ट काली पुसन ते लोइंग मा हेम पेंटा ते ला पेनी AK-47 लोंग के हला का प्रेक डॉक्टर हेम पेंटा ला बॉम्ब पांग बॉब हरमु दी लाहाय ते लोंग लसन थाक पिस्तल पे जेंग नोक लाहाय पिनी के लोंग दो इनके ला सो फिचिन दे लो लाहाय तुम के टेररिस्ट पुचिन दे लो सो फिचि ला तुमन अरेस्ट है के बैंग थ्रक लदाक डॉक्टर तुम इन्वॉल्वमेंट दो सोने थाका प्रेक तुम दा दो है हला तुम डॉक्टर काली है लेबोरेटरी लोंग पिनी लोंग काम क्लेम दो असिला के सी वाइट टेरर मॉड्यूल पुजिबपु वाइट टेरर मॉड्यूल गुपिलो पलुते लदाके एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट के दो मते ला तुम सी ऑपरेट फांसी वाइट टेरर मॉडल बोलो फ्रैंक के लांगो टेररिस्ट बोलो ते फ्रैंक के लो थेगो ए मते ला कि दुक लाहाय सुमार तुम सी टेररिस्ट पामान ला मते टेररिस्ट अलोंग पॉल ला बती दी बट नॉन के हालासन का लोनन का जनरेशन जी चेंज से लोनन बांके वाइट निरंग थानसन वाइट टेरर मॉडल सी बांगजिलो वाइट टेरर मॉडल गुपिलो बते ला दाके हाईली एजुकेटेड पीपल डॉक्टर पुनो साइंटिस्ट पुनो लाहाय तुम सी इन्वॉल्वमेंट दो मते ला तुम सी टेररिस्ट लो तुम सी बॉम्ब पांग बॉब काम पेन चेंग लो लाहाय तुम के क्लेम तुम लो लासन फांसी वाइट टेरर मॉड्यूल बोले माने ला दाके ला सो ग्रुप लोंग के लो थेक पिक अबुनी तुम लासन तुम सी इन्वॉल्वमेंट दो मते ला तुम सी के ऑपरेटेड टेररिस्ट मते टेरर ऑर्गेनाइजेशन फांसी वाइट टेरर मॉड्यूल बोलो असी लाता इसी वाइट टेरर मॉड्यूल पुलो ला सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फंदा थेमा ला दाके डॉक्टर तुमंग से लोगे थेक अमुनी तुमंग से एकदम हाईली एक्सपीरियंस मते हाईली एजुकेटेड अमुनी तुमंग से नाली तुम थानो MBBS स्टूडेंट तुम लो थान ला सोन डॉक्टर तुमंग से मे थांग हॉस्पिटल लोंग का काम क्लेम बम डॉक्टर ला सोन तुम सी टेररिस्ट इनके ला तुम सी लाहाय बॉम्ब पांग बॉब लाहाय फाना तुम प्लानिंग कुरी बम एने के ला तुम प्लानिंग के मोफिट सिबांग बॉबी पुसी प्लानिंग दो सीता हाला दाक इनुट भाईनी फान नेपचेक मसी हाला तुमान आरजुलो जार लो इंटरोगेशन कुरी लो जार लो मत ला तुम हाल तुम थेंग लो जार लो है हमारा फिर थांडे लो हाला दाक दो ला तुम ता इन्वॉल्वमेंट दो जार पर्सन कांटेक्ट नंबर पे चेंगो ला हाय लांग लो म चिनी दे लो ला हाय तुम ता इन्वॉल्वमेंट दो मत नांगे ने फान के बा हुसी आधक तुम के काट हुसी ला हरमु सरमु ला बॉम्ब सम थापेन हापु के बा तू दाम फान असोन के दाम आहुसी हाला दाक्सी पांग बॉब था इन्ने के पांग बॉब वेगी पुगे ला दिल्ली लाल किला थेंग नो ले पांग बॉबी पुगाली था तुम के पांग बॉब वेगी पुबांग के अयोध्या राम मंदिर लो यूपी लो लांठा पान के चार्ली के ओंग तुम डॉक्टर्स अंग तुम ता मैक्सिमम तुम इनके ला तुम सी अखाई नो तोवारे दा मुनिट के पारेंगी तुम कली मुनिट के बाद थीजी के पा बोरबा जी इतुमा कंट्री तुम डेट फान पा बोरबा जी अहिंसी ला तुम दाम रो माथानो इनके असुरित गेनो ला तुम ता लाइफ बोरबाद लो दी इनके लाहाय के चिनी वे के तिमने फिरा फ्रांस ता तुम जों सी लाहाय क्लेम क्ले बुस्ता तंका लाहाय के ला तुम्हें कम कीमत यारे इनु डॉक्टर तंका दोपी कली में लांग नाली तुम चिनी लोगे दी इनके डॉक्टर्स तुम सी इनके रेस्पेक्ट दो तंका दो कुपी लो लांग ला तुम तो जाता दो लाभ लो लाइफ लॉन्ग सीता कुपी चुमा था पेने मते ब्रेन वॉश लो ने कुपी ने तुम फान टेररिस्ट सी मानडेट लो टेरर ऑर्गेनाइजेशन लोग सी लिंक दो जिनको इनके नॉन अरेस्ट लाभ लो नॉन जेलोंग सी दो के फर्दर इन्वेस्टिगेशन सुली बम ला नॉन बैंग क्रेप फॉन लो के नेप्तांग अरेस्ट तंग लान सुसे नॉन के अरेस्ट जी ता दो पिलांग कि क्लैंग जी तुम ता दो लांग नॉन क्लैंग बम पर नॉन सो अ केस के द केस हैज बीन टेकन ओवर बाय द NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है तुम से नॉन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कुरी बम ला तुम दे है दा मल्टीपल एजेंसीज तुम सी काम क्लेम बम ला दा NSG तुम ता दो इंटेलिजेंस ब्यूरो तुम ता दो IB है दा
angton lo agency ro hai research analysis wings pupu ro agent ang tum arjulong lo mene sta theglong li lai tum underground se gam claim inge crime branch pen cheng lo angton tum ta la proof mate la link hai di ke trace phan ko nat pan sila tuma link do ma ja lai phan lang bom lo bank account pen cheng lo lai mobile number pen cheng lo angton lo tum lang bom lo ke non chini bom lo sida eson lam de ene ke bomb blast do pulote bhangjok terrorist organization sida chi pupu che claim है माने लगे नि तुमसी पंगबोप बोला तुम ची थान थान माने ची पुपु सिदा नॉन अन के लापु जेसी मोहम्मद पाकिस्तान लीडर टेररिस्ट लीडर हाला मता थान थेलांग सिदा अलिंग दो के हाला तुमन से अलिंग दो पु सिदा नॉन अन मांग हाला तुम मांगे थान थेलांग नि तुमसे पंगबोप माने तुम मुनि तुमसे पंगबोप हापु बेन थान थेलांग इनके नॉन अफि चिनी थुबम जिनन के क्लांग जी तुम दो उलांग मति इनके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मता की पु lahai tumhan khomat masi lahai ke claim ma mate munir ke pathia kam claim ma cho claim ma mate pangbop ma lahai tumhan they will be brought to justice pusi pone punishment pivek ji pusi modi mate prime minister of india ahin tane ki pupon par ji कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. Non penangan states mate union territories long ke high alerts do just like la pine Delhi long high alert non Haryana la taro Haryana pen jiti bok umati hilupik de galimati sona tha Punjab UP Uttar Pradesh ke ekdom jiti bok hilo pine Delhi pen high states long ke non high alert ang se ingela Jammu Kashmir long high alert inke la so bomb Dakching bo beder pusonte anso se munit ithi doji polo matel anso se thi loji polo sida hala so a level anatum alang planning ateng claim long ni der joine la tum la men si claim masil an thi duno idel sida thi lo hai bankre ni ani thi duno lo sida ayodhya long sila tum bang bobi planning do hala dake neng thano bomota 1.5 लाख बाग पुनी दाम आर्नी बांगता हर दागले पांग बॉब 1.5% नंगली तुम थाने को 1000 ने मुनी तुमकी थी जी 20-30,000 को अन्य थिलोजी मिने इनके लहाई के क्लेम पुपी पालो ब्रोते लगे इसी ये तुम रिलेट होंगे लगा था पैरामीटर्स लाग उन्हें तुम पहलगाम लॉन्ग 22 of April 2000 लासो निकान है 25 निकान हर दागता पथी दी तुम इंडियन टूरिस्ट तुम ने पथी दो सो फिर तुम ऑपरेशन सिंदूर ये तुम इंडियन गवर्नमेंट इन पेन terrorist ke do mate la tuma training center halong phaino lab la ben bathilap ke laso abadla bansi atum non india long ta bomb blast phan la tum planning is tum hai atum planning kurisi la son claim bomb busi ang theke ke theklong badla hai mathauni di doctor tum ta arlusor mate terrorist man unjima pu bangyok ta mathate sita non akai ke चेंज लाभ लो मती नॉन क्या जनरेशन मसी का प्रेक लो सी नॉन बैंक है अब फ्रैंक सोना आर्लुसर बोते लो थे थे जा जे मैट्रिक पास फेल हाई क्लास 5-6 तुम ता आर्लुसर धुन लापती दी सर नॉन हुन बैंक है टेररिस्ट पुसिता लो थे पिक तुम सी नॉन के होंग लो इनके लाता वाइट टेरर मॉड्यूल बोलो लाता एक डॉक्टर तुम से लोगे थे का मुनी तुम से लेबोरेटरी लोग काम क्लेम पे जाऊँगा सोने एकदम हाईली एजुकेटेड मुनी तुम से इनके नॉन के टेररिस्ट तुम ता लो थे पिक से जनरेशन चेंज तंग लो के ला सोन जो सुरित मुनित के राब नहीं पा जोक नहीं दी के पा मी नहीं किसो के लांग नहीं है डॉक्टर तुमसे उल्टा मुनित के बाद थीजी मतलब itu mah dead fan ke pa borbaji fan asona kam si klem ke ang tonum ta gurjang se muslim tu bang se inke non rs bom no lan so se non rs jita do lang non bang krip phone rs an sini sab so nang than phrilong li tu fan de sab so details nang than phrilong ko pise up to date doma ko an si ke leng ma inquiry pen channel investigation pen channel lai nang than phrilong si next je tong nang ne ko updates long pon lo pulote nang li tu man nang than pen nang pa chi youtube okay la ji tong thana kardom